Ang lagyunan ni Paampo ni anak at ng banal na Espiritu. Amen. Ang grasya at kapayapaan ni King Diyos at kakatamong pa at king ginutang Yeso Kristo, amidaon king biye na para kay katamo at lininis na katamo ka rin kasalanan tamo. Kapamilatanin daya na manatili sana kay kayo. Mipuri yung Diyos kapilanman. Kapatad ngayon pagmulantayin dalanan ng krus, isadya tala ring puso tamo. Ban pigunaman niya yung misteryo Pascual ng Yesus, amete, mikut-kut at sinubling mebye. Yung kamatayan ng Kristo, pakilala na nung makanan mo ng katamong kaluguran ng Diyos. Papakit nala naman beatan din kaya katamong kasalanan. Dapat Kristo kaya katamong kapanayan sinubli ang mebye, yung ligay ng igpa, aganakana sana yung tula ng kaligtasan, kambening lungkot para ka rin kaya katamong kasalanan, yung katungkulan tang mibiyebye king lugod. Yapse tayo ngayon pamanising kasalanan, magkumpisal ko kin Diyos sa may payong tutu, at kaya kay kapatad, uling mi kasala kong bina, kingisip pamanot dapat at may liwang kakulangan, ul na nitay panigapo ko ang nuwan na Mariang kapilan mambiren, karing sablangang ilang pong santos at kaya kay kapatad, ipinalangin niyo ko kin Diyos sa ginutam. Manalangin tamo. Ginong Yeso Kristo, kabang makatipon kayong miggunam king lasat kamatayan at pangasublimong mebye, pagkala mo sana kaya kaming grasyang isakwil, painggulutan ning kasalanan antimoin depatan mo, at isadyo, hidake, at idaw ning biye mo, para king ikakayap ning paraming tao, antimoin turo mo kanito, kaya mo'y makapakiraki kami, karingke kang kasakitan, nunay umabang kami naman, king pangasublimong mebye, ikaw at mabibiyat magari manggaman kapilan. Amen. Punta natin po king kawalong istasyon. Kawalong istasyon. Pekisabyan na lang Jesus ding banal na babay ning Jerusalem. Sambanda ka, Kristo. Sa sambanda ka Kristo layong pupuryan. Uli ng malmong krus, sinatbus may yato. Pamipasyag, iba't king maya pabalita, agpang kang San Lucas. Gaya kay ka, o Ginoo. Tutukyan dering banalataw Jesus, kabilang lakareti ding babaeng manangis at managulele. Uli na, belikdan na lang Jesus at sinabi na Karela, anak ng babae ng Jerusalem, eyo ko tatangisan, intangisan niyo ingke kayong sarili at ingke kayong anak. Tandanan niyo ini, datang lading aldo, anong nura sabyan ding tao, kapalad na ring babaeng bawag, ding kapilan man emeng anak, at kapilan man epe pasuso. Ing maya pabalita, aning kakatang kaligtasan. Puriyan kaya ka, o Kristo. Maya pa kat panapon po kaya katamungan. Pasibayo po umpisan tayo ing banala kurus, anong no karin mirasta na king kawalong istasyon. Pangatlo tanya pong biyernes inin pangatlo na yung biyernes. At yung pong pangawalong istasyon ni apining pekisabihan na lang Jesus ding banal na babay ning Jerusalem. Kakarog ko po. E naku, atasan niya mag-share. Niya po. It has been a year, or more than a year, ala ko po kaya king parokya. At king seminaryo, ali kami mag-share makanini kareng dakalataw, uling makakulong kami po, lalong-lalo na pandemya,
Nyapin po, wala mo, mga pakong pasibayo, although we have assignments, requirements, doing reflections, on yung pong Tagalog, ang po pang English, in Kapampangan ko bala mo may balidyang bagya, ne po, pero at yun pa naman, ulim pong every week, akakasabi kay ima ko, at dingaliwang kaluguran po tapong paramdala rin kaya kaming cellphone, I exercise kaya pa yung kanakong Kapampangan. Po. So, ken pong kawalong istasyon, nabinging magsadya ko karening istasyon na rin, ining kawalong istasyon, wala mo pepaganaka na ko, otang at suking kasakitan, Jesus, lagi yang atsu, busal ko. Balo ko po, alimuking busal ko, potang magkasakit ko at Jesus, nune, busal yu mo naman, Jesus at suya, potang magkasakit kayo king biye. Aliman kasakitan pinansyal, aliman kasakitan king material na bagay, nuneneng minsan, as ng kabayat king pilubluban, itang mga palyari king biyeta mo. Neng minsan mo aintin dyan, nung nanuing malilyari, atin kang pera, atin kang gamit, kompleto ka, pero as ng kabayat king pilubluban. Maralas po ing kasakitan na ini, daranasan tayangan. Aliwa mo ako, nunay ikataamungan, nepo, daranasan tayo ining kasakitan na ini. Ya pininiingamanwa ng Kristong poor in the spirit, kakaluluwan na ning espiritu. Maralas, mga dita mo aldoldo, mga dita mo oras-oras, dapat maralas mo naman as nakatang kabayat salo. Eta mo aintin dyan. Nung nanoing malyalyari. Inyapin po kayo ng kawalong estasyon, agkata nakatamo, ning estasyon na ini, nalawen tayo. Lawen tayo ing biye, lawen tayo ing sarili tamo, lalam. Lalam na ning ganaganang sitwasyon. We look at ourselves beyond. Kailangan tamo pong mag-transcend. Kimpa maglawe tamo, king biye. Aliwa mo itang akakit tamo, aliwa mo itang asasalat tamo, nunay itang alita mo akakit. Kailangan pakilawe taya mo naman. Pakikorkula taya mo naman. Libutad na po ning kasakitan, darening babay ning Jerusalem, Jesus, kinomfort nala. Jesus, sinopa nala kitang daralanan dang kasakitan, kitang daralanan dang kalungkutan. Po. It truly shows how Jesus loved us. Sumangid na po ret ang kasakitan ng Jesus kabang pupusana ng krus. Jesus, peki isip na lapa dening babay ng Jerusalem. Nino mo po kay katamoy magkasakit na. Ingalang tudtud, mamusan kang krus, pamalasbasan da ka, daya-daya ka. Nung ikayo po, Kristo, ang magkasakit na, alang tudtud, daya-daya, mapagal, mau, palagayo po, ayisip may pangaliwang tao. Alim mo na mo na ayisip. Nano po maralas yung katamong prinsipyo. Yung sarili ko nga, ko na sopan kepa. Yung pamilya ko nga, ko na pakanan kepa yung siping kong bale. Maralas po bilang tao, makanyan tamong misip. Iuna tayo pa yung sarili tamo, bayo ding aliwang tao. Pero pong king istasyon na ini, king kawalong istasyon, Jesus papakit na kailangan isipan la naman ding aliwang tao,
sumangid ning kayang kasakitan. Akakwa tayo po. Ne? Sumangid ning kasakitan tamo, sumangid ning daralanan tamo, kailangan pakikorkula tala naman ding aliwang tao na magkasakit mo naman. Maralas, din pong kaparatamong tao, mailila, masayala. Pero ayatamo balo, sumangid daretang tulang areta, sumangid daretang kailing areta, as nerugong kabayat pilubluban, ining kaparatamong tao. Sinabi na pong Jesus, karening babae, do not weep for me. Iyo ko gagagan. Ing gagan yu, ing sarili yu. At din kay kayong anak. Bakit na po kaya ay asabing ni nga pong ginuita? Nagagan yu ing sarili yu. Iyo gagagan. Iyo ko gagagan. Tandaan tamo po, Jesus, 100% Diyos siya, ang po pang 100% tao ya. Ne po? Brother, makanano ita, 200% ya kasi Jesus Christ. Aliya po, buri na pong sabihan, kumpleto ya pa nga Diyos, kumpleto ya pa nga tao. Ne po? Brother, makanano ita, 50-50 ya, aliya po. Basta kumpleto ya. Nung tatakla ka, Jesus tinaklaya naman. Nung mimwa ka, Jesus mimwaya naman. Yapin po ita yung pangatao na. Jesus, king panga Diyos na, miglakad ya king babo danum. Pero ikang tao, wag yung lumakad king babo danum. Ikwaya po yung pangayaliwanan Ing Diyos, makapaglakad ya king babo danum. Ing tao, naag yung maglakad king babo danum. Inyapin po, sabi ng Jesus karening babae, yu gagagan, ing gagan yu, ing sarili yu. Jesus, sasabihan na po yun ni kareng babae, uli na ning kasalanan da. Ing kasalanan yu, yang gagan yu, aliwaya ko. Aliwaya ko ing dahilan ning pamangagayo. Ing pamangagayo, ing dahilana, yapin ing kasalanan yung paulit-ulit adraptan. The sin is the reason to weep. Ing kasalanan, ing dahilan ning pamangaga darening babae. Tandaan tamo po tanga tamo king panawon na ning Kwaresma, ing laging payanyaya na kaya katamo ning Santa Iglesia, yapin itang magbalik tamo lub king apong Ginoo. Potang magbalik tamo lub king apong Ginoo, buri nang sabihan, binalikid tamo. Buri nang sabihan, ginulot tamo. Inyapin po alos banwa-banwa, gaganakan tamo in pamaylasan ng Kristo, the Paschal mystery of Jesus Christ, in kayang pamaylasat, kamatayan at pangasubli ng mebye, bangkanita, itamo, ganakan tamo, nung nalaret ng kaya katamong pamagkamali, ay dapat tamo. Marakal po, ngayon ni kaya katamo, they are being rejected. They are being persecuted. Rejected la, uling kalulula. Discriminated la, uling matsura la. Pero, ini pong kawalong estasyon, paganaka nakatamo, paganaka ng Jesus kaya katamo, naisipan tala. Dening kaparatamong tao, are rejected, are persecuted. Inya pong panahon, kapalyan-palyanan ng pandemya, nepo, po tamong dimdam tamong ing kabaryo tamo, mika COVID ya, bala mo rugo,
ketungin niya. Ne? Nung malyari, de papalto identity. Nung malyari, isalikot de talaga. Although ita po ing kailangan isalikot ya, pero ing malilyari, ne, salikot de, bangkanita, yalunto identity. Bakit po kaya makanita? Ngini bala mo, patsimi ka COVID ka, proud ka pa. Ne po? Patsimi ka COVID ka ngini, proud ka pa. Please pray for me. Palagi ko po, meto nga dahilan, bakit dakal nga mate, inyang kasagsaganan ng pandemya ngayon, ining COVID-19 na ini, uli na nitang alarugong makaga nakakarela. Bakit? Selikot dala. Bakit rejected la? Bakit persecuted la? Nano pong daramdaman tamo kareng tao? Ninahanuya kasi balo na ng pandemic, no karni may mamunta. Balo na ng pandemya, ating COVID-19, nano pang gewa na. May kiinuman niya pa, may kipagkesyo ya pa, may kipagmarites ya pa. Inyapin miya wayawala. They are rejected. Inyapin po Yesus sa sabyan ng iyan kaya katamo, gagan mo inke kang kasalanan. These Lenten seasons invites us to go back to God. Magbalik tamo loob, kingapong Ginoo. Wa sasabihan tamo, malinis na ako puso. Wa malinis ko, wala akong kasalanan. Ali po makanita. Hanggat sisingap tamo, sigurado atin tamong kasalanan. Eko po, lalako, eko, makanano yataking kapampangan, eke dadayo in ka na akong sarili kitang makanita. Ako man makasalanan ko po. Nung siguro kayo po, ting kayong makaya ng kasalanan, ako makanita in kasalanan ko. Sumangid na ning sutana ngayon dakal akasalanan. Inyapin po magpursigi ko lumapit kingapong Ginoo. Inyapin po magpursigi kong lalapit kaya gagaga kingarapana bangkanita luminis ko. At potang mate ko akit ke ing lupa na ningapong Ginoo. Inya po king kawalong istasyon na ini, kalupa da rening babae ng Jerusalem, gagantala rin kaya katamong kasalanan at manyad tamong tawad kingapong Ginoo. Bangketa, potang miras ing kaya katamong oras, miras ing kamatayan tamo, potang harapan tayo ingapong Ginoo. Proud tamo, nasabyan kaya, Ginoo ko at Diyos ko, malinis ko. Importante po king panahon na ini, din kay katamong kasakitan, re-recognize tala. Kanita po, kumaniwala king anxiety ang po pang depression. Po, I thought these words, anxiety and depressions, are only in minds. Idea mo. Po, pero tutula pala. Araranasan la pala talaga. Linabas ko po, uling pong atyoking nobisyato, po, ang pabanwang makakulong kami king seminaryo, bawal lulwal. I experience ko po ining anxiety ngayon. Bala mo as na akong kalungkot. Po, magkasakit kung magkasakit. Dapat, inya pong i-recognize ko king sarili ko, na ako magkasakit ko, na ako malungkot ko, inopen ko po king kanahong spiritual director. Inopen ko naman po kangapong Raul, may pagkwento kami. At inyang recognize ko na ako makanita ko, po, at bala mo mipas no ko, inyang kinumento ko karela.
In po kasing tao, ing tendency na, potang atin niyang daramdaman na lungkot, nanong gawa na, sa likot na. Potang atin niyang problema ing tao, nanong gawa na, takpa na. Inyapin po maralas, ding lalaki, potang broken hearted la, nanong gawan da, mag-inuman la. Nano pa, magbisyo la. Nung ela minom, sigarilyo la. Nung ela sigarilyo, mambabae la. Huling edaya tanggap itang sitwasyon da. Nyapin po, ngeni, metong paanyaya na ng manining kawalong estasyon, detang kaya katamong kasakitan, tanggapan tala, admit talang manyaman, king pilubluban tamo. Bangkanita, potang atanggap tala, mipasno tamo, salo. Potang ating makasara, bala mo mapupuput ka, pero patsiatin kang biglat, mipangisnawa ka. Jesus, mipako yaking kurus, para karing kasalanan tamo. Inyapin po, isundo tayang pigunaman, ining kawalong estasyon na ini, kapamilataning mapilan, akatahimikan. Porienta ay Kristo, hingari ning sablang melalang, amayging mapamintuang gaking kamatayan, at pepanrangal ning ikpa, anting ginu ning ligaya, at ngeni manalangin tamo, at nga tamong sumabi. Ginu, pabustan mong tangisan mi, ing kasalanan mi. Ginoo, pabustan mong tangisan mi ing kasalanan mi. Inyang papunta na kakalbaryo, dindam mo lang mga gulele ding babaeng magsalbat. Saupan mo kaming dumake king lasa mo, ngeni ka ring magkasakit, mayayalipit at masasakwil, ipanalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pabustan mong tangisan mi ing kasalanan mi. Inusok na ka ring babae ning Jerusalem, ing tangisan dalaring karawakan, ketang panawunda. Dinan mo kaming sikanan magobra para king kapayapan at katuliran. Ipanalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pabustan mong tangisan mi ing kasalanan mi. Ginoo, kalupadaring babae Jerusalem, turuanan mo kaming ibaling mila aring panimanman mi, king paintungol ming biye kay bat ning kamatayan. Ipanalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pabustan mong tangisan mo ing kasalanan mi. Ginoong Yesus, ipaintulot mo ing kekeng lugod, keka at karing tao, makilala sa aking masayaming pamanyaw, karela, at eking bilang ding luwang mamagos karing kekeng mata. Ipanalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pabustan mong tangisan mi ing kasalanan mi. Igpami at sukabanwa, misamba niya yung lagyo mo. Datang kaya kaming kayarian mo, mipamintuan ng lub mo, kaya tisuli pantibanwa. Kanan mi king aldoldo, ibiyam kaya kami king aldongeni. Ampon ipatawad mo kaya kami ding sala mi kaya ka. Antim pa matawad mi kari mi kasala kaya kami. Mga mo kaya pa isaul king tukso, no na ikabos mo kaming gisablang marok. Amen. Tapat lao Jesus, detang babae Jerusalem, king pamagdamera at lunos kaya ka. Tangisan daing kekang kasakitan. Tikyanda ka king dalan kabang daralan me ing krus. Ing tandaan ing kekeng kataksilan at kaligtasan. Pisa kaming maging tapat keka, o Ginoo, antimo ila. Buriming tangisan ing alang ustisya mong pangayatol. Mabiyasa ke sang dumami at makiramdam karing kasakitan ding aliwa, ding squatters. Di nga lang kapanintunan, di nga lang awol yan na pibale-bale, at aliwa pang biktima ning alang
pakundangan ning tao king kekang kautusan. Ing lugaran miya ing kaparaming tao antimo ing lugod mo king kekeng sarili. Amen. Amen. Tatapugin kay siya may istasyon. Kasyam a istasyon. Jesus ni pakuya king krus. Sa sambanda ka Kristo at layong pupuryan. Uli ning malmong krusin at busmeng yato. Pamipasyag, ibat king maya pabalita, agpangkang San Marcos. Igaya kay ka o Ginoo. At dela de Jesus, king lugal au sandang Golgota. Ing kabaldugana, lugal ning bungu. Dininan deng alak, asemutanan mira. Dapat ene inum. Pinakure king krus, at pirakera ding sundalos ing kayang imalan. Mi pagsapalaran lo, ban abalura, nung isa nung dake, ing mga intulid, king balang metong. Alas 9 ning abak, inyang pinakure king krus. Sinulat de babo ning krus, ing dalum laban kayo, ing ari daring udyo. Kayag na lang mi pa kong Yesus, di nga duwang tulisan, ing metong king banda ng wanan, at ing metong king banda ng kaili. Makanya niyang metupad, ing sasabyaning kasulatan, binilang de karing kriminal. Piglibak de ring lalabas, at pipiling-piling da ring buntok da, ngara, aha, di kayong maglasak king templo, at italakad me kilob ning at lungaldo, iligtas mo ngeni ing sarili mo, uldas ka king krus. Ito yato ya dyan naman, ding pamuntok ding sacerdotes at ding eskriba. Ngara king metong at metong, liligtas nala ding aliwa, dapat ena aligtas ing sarili na. Paborenyeng kuldas ngeni king krus ing Kristo, ing ari ding Israel. Nung akit miyang kuldas, maniwala kay kaya. Lilibakan dyan naman ding tulisan, ang makapaku mingat ba kaya. Ing mayap ng balita ning kaya katamong kaligtas. Puriyan kay ka o Kristo. Pagtyagan niyo ko po at Lola Denny, ako ngan po kanong mag-share kareng at lo. Po. Ini pong kasyam ay estasyon na sinadya ko, aliwaya ining binasada. Inyapin po ako balo kanina nung sabihan ko. Po. In ka na akong sidya, sinabi na pong Ronel ka na ako, 8-9, Kuya, ingkeka, sabi na po. Itang 8, tinud ko, yapin itang Jesus. Ekisagya na laring babae ng Jerusalem. Impong sinadya ko, king kadwa, king kasyam, yapin itang Jesus falls the 3rd time. Impangasakab ng Jesus 3 beses. Yapin po ako balo kanina na anong sabihan ko. Niya po, on the spot. May on the spot ko kanini. Pero, banwa-banwa, daramdaman tani man po, ining estasyon na ini. At, inyang at ko seminaryo, kata pong mumuna akong seminaryo, kining Manila. Atin kami pong spiritual director ka rin,
ne po, our confessor, potang mangumpisal kami, ne po, in kanakong penance, in pong papagawa na kanako, pray the way of the cross. Yan po kasing San Carlos, ini po yung seminaryo, may kaibat, sumulong kang bagyang makanyan, yapin po itang bahay pari, dareng taga Manila na pari. At kita pong bahay pari nga ita, ating sementeryong malatika rin. Deta pong mga tuwang pari, amporing mapala na obispo, naning Archdiocese of Manila, karin lang makalibing. Ne po? Sabi na ning confessor ka na ako, pray the way of the cross. Nga na po makanyan. Akala ko po, ako mo ing mga di kaning way of the cross. Ako mong tinanggap kaning penance na ning way of the cross. Ot inya pong munta ko kitang sementeryo dareng pari. Ot mikitikit kami pong hanggang seminarista ka rin. Kami ngan, mga di kaming way of the cross. Mag-istasyon kami ngan. Ano po yung buri kong sabihan? Metong kami mugewang kasalanan. Inyapin po yung penance mi, pare-pareho yung way of the cross. Siyempre po, ako sabihan nung nanit ng kasalanan na kinumpisal ko na po, makarine ya. At nung isipan niya, gewa dyan naman din yung kayabi kong seminarista. Nung pong lalaki ka, aisip me siguro ito. Ne po, nung nanuhit ang kasalanan na ito. Kasalanan. Way of the cross. Kasya may istasyon, may pakuya king krus i Jesus. Bakit yan may pako king krus i Jesus? Kasalanan na ba ing pangapako na king cross? Alina, kasalanan tamo. Inyapin po na sa sabihan ng Jesus karatang babae ng Jerusalem, inggaga niyo ding kasalanan niyo. Aliwaya ako. Mi pa ko yaking krus si Jesus, ali uling burina. Ali uling, mi pa ko yaking krus, uling masaya, mamasaya, ing mapapako king krus. Masaya, ing malulubas, king arapan daring dakalataw. Aliwa po ito. Kasalanan tamo, inyapin mi pa kuya king krus i Jesus. As na pong katingid king ebanghelyo, naning kasya may istasyon, sinabi na, alas 9 ning abak inyang pinakure king krus. Nungkot nanganda kayo po, kailangan niya pa bang isulat Kenny na alas 9 ning abak inyang mipako yaking krus si Jesus? Kailangan niya pa pong sabihan? Aline po siguro Jesus, pisa na ning krus, mira siya king Golgota, at pinako niya king krus. Kailangan niya pang sabihan ng oras? Aline. Pero isan Marcos, sinulat niya po na alas 9 ning abak, inyang mipako yaking krus, i Jesus. Ano po kayang buri ng sabihan nine? Alas 9 ning abak, hanggang alas 3 ning gat panapon, makabayube yaking krus, i Jesus. Sinabi niya pong San Marcos ining oras sa ini, pawagan na kaya katamo, nakabang maranon, gulutan tala, din kaya katamong kasalanan. 9 o'clock in the morning, somehow, late na po ito. Nung kwentan tayo. Ne po? Uling ingal do tamo, magumpisaya, kareng magobra, magumpisaya ng alas 7. Ingalas 9, malapit ni sabyan tamong malapit ng merienda. Ne po? Malapit ng mag-break. Pero ingalas 9, ning abak, king biye na ning tao, yapin ni itang edad, abayin tao ya o dalagaya. Ikwaye po. Alas 9 ning abak, nung king tao, ing alas 7, siguro yapin itang edad
edad 5 banwa, 7 banwa, ing alas 7 ningabak. Pero ing alas 9, kareta na ing edad 15, 16, kareng teenagers. Patas. Inyapin po potang sasabyan tamong takip silim, potang sisilim na, ing pisasabyan kareng biye, den ng matuwa. At yun na kuruguking sisilim na rin ka na kung biye. Bala mo malapit na kang mate. E po makanyan, po. Inyapin po, sa sabyan ng San Marco, alas 9 ning abak, kabang maranon, gulutan mo lading kekang kasalanan. Kabang maranon, sisyan mula ding kekang kasalanan. Yapin po itang mumuna kong punto. Kabang maranon, alas 9 ning abak, kabang masala pa, kabang mapali pa yung aldo, sisyan mula rin kasalanan. Inyapin po, aywa pansinan, 9 o'clock, 10, 11, 12, 1, 2, 3. Anam yang oras makabayube keng krus si Jesus. Maluwat ya po nga na maoras. Inya pong magobra ko keng McDonald's, kening guagwa, inga na maoras, mainip ko. Bala ang muas na yung kaluwat. Nepo, inyapin po yung bibiyad ng merienda kaya kami kanita, adwa klase. Kasi po patse, 4 hours kaking McDonald's, ing merienda mo, hamburger ya. Patse, meg 6 hours ka, ing kaya kang pamangan, pwede yang manok, pritong manok, o kaya chicken nuggets, o kaya itang madagula burger, nepo, makanita ya. So, burin sabihan, ing anam oras, makabayang oras. Anam yang oras, magkakasakit ni Jesus, kabang makapakuya king krus. At kilub na ning anam oras sa ito, aliwa mo ing sakit daring paku, aliwa mo ing sakit na ning koron ng suksok, aliwa mo itang tikal ing kasakitan na daranasa na, nunay itang pituya-tuya depa ding taong lalabas. Nung po nga kakitsening crucifix keni, at inya pong tapis in Kristo ken, inya pong panahon kanita as in alayang tapis Jesus. Nung nanuya po, inga kakit yuking metong alalaki, makantade pong pinapo Jesus. Lubas na lubas siya. Inyapin, inganggang kamarinayan, tinggap na. Inganggang kasakitan, tinggap na. Pituya-tuyade pa. Pero, ingapong Gino, alampasan na ito. Nung anam niya pong oras makabayube keng krus, king dieta mo, makanyan mo naman. Potang miras na kang 13 anyos, yung problema, darakal na. Ako po ngayon, 38 years old na ako. Ning minsan po, sasabihin ko kayong sarili ko, kanyaman maging anak pa si Bayo. Alang problema. Patsi ginaga ka, di nanda kang piyalungan. Patsi ginaga ka, di nanda kang pamangan. Patsi sinabi mong burimay ito, sagli ibyede ke ka. Pero ngayon matuwa na ka, gampang magkasakaking gaga, ede ibiyeke ka. Kasi matuwa na ka. As na pong kasakit, makabayube keng krus. Magmula niyang metwa tamo, mi kaisip tamo, bala mo, mi paku tamo mo naman king krus. Inyang may kiasawa kayo po, ako wala ko pong asawa, po, balo ko, mi paku kayo king krus. Inyang metel rempengariyo, balo ko, mi paku kayo king krus. Inya pong mete itatangku, bala mo, mi paku ko naman king krus. Dakal tamo po daranasan, king biye, abala mo, makapaku tamo king krus. Magkasakit sisingap.
Potang dakaltaan na darang panamdaman problema. Potang dakaltaan na panamdaman kasakitan. As ng kasakit. Dagdag la pa rin siping mong bali. Dagdag la pa rin kaluguran mo na alang kwenta. Nune, pagsistida ka po. Imarites da ka po. Masakit po. Dapat, ngeni, king kasya may istasyon, agkata nakatamo ni nga pong Ginoo na isadsad tamo, ing pangapako tamo king krus. Tandaanan tamo po, Jesus alampasane ing kamatayan. Jesus alampasane ing pangapako na king krus. Itamo man ing pangapako tamo king krus, alampasan tamo at miras tamo ketang pangasubling mebie. Ala kaming pagmaragul, nunay ing krus ning ginuming Eso Kristo, yaing kaligtasan ning yato, kambening matatag kakasalpantayanan, ipanalangin tamo king Ginoo. Ginoo, iligtas mo kami kapamilatan ning krus mo, ulitan tayo po. Ginoo, iligtas mo kami kapamilatan ng krus mo. Anak ning Dios, etang linawe kintan sungubingan, king ilang anting tanda ning kaligtasan, kinayapla. Kapamilatan ning kekang krus, uluan mo kami, karing makamandagdang ket ning ketasan, at pamanusig king katawan, ipanalangin tamo king Ginoo. Ginoo, iligtas mo kami kapamilatan ng krus mo. Anak ning tao, makatasbabo ning krus, anting tanda ning kaligtasan. Kapamilatan ning kekang pamaylasa, itas mo kami king ligaya, kayabe mo, ipanalangin tamo king Ginoo. Ginoo, iligtas mo kami kapamilatan ng krus mo. Kabang atyo ka babo ning krus, ding daralan paglibakan da ka, era balo ing kasakitan mo't kamatayan, para king karelang kaligtasan. Ipakilala mo, karing emaniwala king Diyos, karing esasalpantaya, karing mapaglibak, ing degola ning lugod mo para karela, ipanalangin tamo king Ginoo. Ginoo, iligtas mo kami kapamilatan ng krus mo. Kabang magdusa ka, pitaru-tarura ka, amunan kuldas king krus. Bakit mo karing sablang tao, ing makaligtas ng upaya ning kekang sakripisyo, ipanalangin tamo king Ginoo. Ginoo, iligtas mo kami kapamilatan ng krus mo. Sinabi mo, kabod mitas ka king yato, ilapit yo ka nako ding sablang tao. Ipagkalob mo, nung nukarin ka, karin at yu kami naman, bandumake king kekang ligaya, ipanalangin tamo king Ginoo. Ginoo, iligtas mo kami kapamilatan ng krus mo. Pami at yu kabanwa, misampay niya yung lagyo mo, datang kaya kami kayaryano, mi pamintuan ning lub mo, keti sulip antibanwa. Ing kakanan mi king aldoldo, ibiyam kaya kami king aldong yan eh. Ampon, ipatawad mo kaya kami ding sala mo kaya ka. Antim pa matawad mi karim mi kasala kaya kami. Mga mo kaya pa isaul king tukso, no na ikabos mo kami king sablang marok. Amen. Inong Jesus, daing gamat mong madalas, mena plus karing masakit, inaul karing anak alang kamuang-muang. Daing gamat mong memindisyon karing dita katinape, ban mangan lading dakal. Ngeni, gamat lang makapako at enamigalo. Daing bitis mong malugod linakad karing parang at siyudad ning Udea, panipanaral mo ing pamikakalugod at ing maya pabalita ning kaligtasan daring sabla. O yan, makapakula naman, ban na lumakad kapilan man. Amunan daka pandeng kekang kasalang. Uldas kaken ngara, nung ikapin tunay kang Diyos. Dapat iti emo gewa, uli ning emo agawa, nune pauli na ning lugod mo kaya kami. Ike ngeni,
umemo nang iligtas. Lugod ding sangkan ning makalunos-lunos mo ngaske, kabang kukut-kut doring karing gamat mo at bitis ding pakong mga tilos. Ginoong Yesus, ibigay mo sana po kay kami ing grasyang masayang tupad karing turo mo, para king ikapuri mi, nune bunga na sana ning lugod mi keka at karing kapatad mi. Amen. Muntata na po king kapulong istasyon. Ing kapulong istasyon, ing mapanakong sinisi, kasamanda ko Kristo at layong pupurian. Kunining malmong krusin at busmay niya to. Ay pasyag king may pabalita, agpangkang San Lucas. Ligaya kay kao, Ginoo. Iglibak niya naman ning metog karing kriminal ang makabitin. Nga na, aliwawari ikay Kristo, ligtas mo ing kang sarili, pati na ikami. Dapat sebyanan ning metong nga kayabe ng nga na. Alana kang takot king Diyos, ikata, pareho kata kaparusan. Matulid para kay kata ing magdusang antikaniti, uli na ning depat tang marawak. Dapat ing taong iti alayang bitasang depat marawak. At kaybat, sinabi na kang Jesus, Jesus, mo ko sana kakalingwan, o tang datang ka bilang ari. Nga nang Jesus kaya, ing katutuan sasabyang ko keka, ngayon mo rin, akayabera ka king paraiso. Ing mayap abalita ning kekatamong kaligtasan. Puriyan kay kao, Kristo. Mabilisan niya mo po ining kapulong estasyon. Magmisa tana pong 5:30. Metong mo pong punto. Maralas po, kani pong kapulong estasyon, ining nung nino pa ing malapit kang Kristo, yapang meglibak kayo. King biyeta mo po, makanyan mo naman maralas. Nung nino retang malapit kay katamo, ila pang magchismis kay katamo. Nung nino paretang close kay katamo, nung nino paretang close kay katamo, ila pang manira kay katamo. At maralas, detang malapit kay katamo, sasabyan tamong close friends tamo, ila pang sisiran tamo. Ako po balo, bakit makanita? Nang minsan, nung niyanurat ang kaluguran mo, king biye mo, ilang makapanasakit keka. O taka nung lulugod tamo, sobra-sobra. Bandang tauli, itamo ing manasakit. Jesus, linigod niya pong sobra-sobra. Pero gampang masakit, bilang tao kayo, na pinamdaman ng sakit, sidsad na ing kasakitan, ing krus. Sidsad na ing pangapako na king krus. Inya, gampig libak ni ining kayabe ng makapako king krus. Bista man masakit, king pilubluban ng Yesus. Tinggap na at kinawul na ing kasakitan, ampo ing kamatayan. Uling balo na, sumangid ning kasakitan, ampo ning kamatayan, ating pamanyubling mebye. Ating metong keni pong sumangid na, habang makapako sa nabi na, Ginoo, ganakan mo ko, potang atyo nakaking kayarian, potang ing kaya katamong biye, bubulong tayo king Diyos, sigurado, akayabe tayo, king kawakasan, ning panahon. Amen.
Malagwayang mamatawad ing Ginoo, mabagal yang mimua. E nalalawen nung makatapilan tami sa sakab, king pamikasala. Nung makananuta katapatan tigdo pasibayo. At matulid ka rin balok tutang depat. Inya adwan tamo ngayon kaya, ing kapatawaran kaya katamong kasalanan, at nga tamong sumabi, Ginoo, patawaran mo ko, ngayon may kasala ko. Ulitan tayo po. Ginoo, patawaran mo ko, ngayon may kasala ko. Ginoong Yesus, madalas mababaldog ko king pamikasala. Eko dirinan pansin, ing iti makaragdag king kekang pamilasa. At eko sisisyan, ing turo mo at ning Santa Iglesia. Inya ng aming manalangin, Ginoo, patawaran mo ko, ngayon may kasala ko. Ginoo, ulin ning lugod mo. Inye at likwan me kay kami ing sakramento ning kumpisal. Ban makikasundo keka kay batming mi kasala. Dapat madalas pikatamaran ming sumisi at lumapit keka inya ng aming manalangin. Ginoo, patawaran mo ko, ngayon may kakasala ko. Ginoo, ikaw mo ing makibalok ing oras ning kakong kamatayan. At timoytang sinising mapanako kabang makabayube ka king krus. Ibiyem mo sa kami ing panaun ban makasisi keng mataktak karing kekeng kasalanan. Bayo ke mapatlod inawa. Inya ng aming manalangin. Ginoo, patawaran mo ko, ngayon may kakasala ko. Pamianti ka banuam, sambay niya ilagyo mo. Datang kay kaming kayarian mo. Ipamintuan ni Lub mo ket isulip antibanwa. Kanan making aldoldo, ibiyam kaya kami king aldo ngayon. Ampon ipatawad mo kaya kami ding sala mi kaya ka. Antim pa matawad mi kami kasala kaya kami. Mo kaya pa isaul king tukso no na ikabos mo kami king sablang marok. Amen. Ginong Esus, binaming linusan itang mapanako sinisi karing depat ng kasalanan. At may pagkalaman niyang kapatawaran itang mapalad ang mapanako. King tauli ng penandit ning biyemo, pati ligaya banwa inako mo. Ginong Esus, dakal laring taong bisang magbayo, di magnasang ibalik alog. Turuanan mo kayong emisapi bukas-bukas ing pamanisi at pamagkumpisal, at ibiyemo ing sikanan maglaring kami, karetang pikasalanan mi. Takayanan mo kay king lugod mo, magligtas antimo ng makanano mong pepatawaran, at pikalaman alang anggang kapayapan at kaligayan, karimbanwa itang mapalad ang mapanako. Amen. Lagyo nun igpa, amponing anak, amponing banal na Espiritu. Amen. Dakal po, salamat.
Jasmine and Bong Winabes, Romeo and Tess Lasco, Mercy and Jeffrey Rabadon, Francis Lasco, John Gerard and Ian Lasco, Eduardo and Rosario Gilas, Chit and Rovin Angeles, Neddy Macalino, Cherry and Simon Nathan, Ansley and Lea Gonzalez, Kate Gilas, BJ and Fatima, Dolly Manlutak, J and Patricia Carreon, Eliza and Brian Datu, Maria Aurora Yuson, Patrick Janina, and Miguel Rivera, Kyle and Justin Hinko, Jesse Jonah, Rolly, Michael, Maria, Nonad, and Elisa de Mesa, JP and Joan de Mesa, Agnes David Pedro, Salvador Felisa Isayas, Consorcia Cornelia Ruth Ann Inco, Estela Marie Ocampo, Vivian Lapira, Boyet Rexen and Roderick David, Oni Viciel Santiago, Ralph Azel, John Romel, April, Rodenel Carlota Raymar, and Mariel Laika Manlutak, Maxen Chua, Pilar Ocampo, Mark Henner and Cherry May Paharit, Michelle Faharit, Arturo Torres Jr., Aldrin, Aaron, Eliza Kayanan, Mark Leo and Crisaline Gatos, Nova, Neil, Nicole, and Nisha Ocampo, Jolan and Alan Pineda, Sally Santos, Angelita Angeles, Karen, Uliana, Aaron, and Allen Pineda, Roy Deriabut, Eddie and Betty Patricia Gonzalez, Ethan David, Nicole David, Gabriel Gonzalez, Brennan and Connor Robinson, Annalise and Ellery Shotles, Lito and Marita Paule, Pat Torres, Rolando and Catherine Sebastian, Jerby and Arlan Claire Sikat, Franz Aldrin, and Nina Arian Sebastian, Neil Joshua Natividad, Angeline Garcia, Joseph Murray Hazel, and EJ Valentino, Joseph Emilu and Ethan Diacomo, Mike Melody, Gabriel and Micaela Yang, Dewey and Irene Remedios Venus, Derek Chris and Liza Vineda, Neil Arlene and Ferry Nuki, Lita Manarang, Tracy Conanan, Luigi Manyala, Clarita, Maria Angelica, Heidi, Clarice, Irvi, Jonaline, Erica, Mark, Jessel, Maybelline, Eva, Estelita, Ann, Marjorie, Jose, Alvi Pico, Virginia Kayanan, Grace Kayanan, Baby Howell Torres, Malulu and Rodriguez family, pamilya ng Apong Ading, Emily Vitog. Malaking malagwang kapaldanan dadi. Bisel Borlongan, Sammy Soriano, Magdalena Dalit, Sian Carlo Bautista, Dionisio Cuenco, Angelita Dabu, Crispin Gatus, Desiree Sembrano, Jennifer Evangelista, Milagros Pagintu, Ronald Cristobal, Jonalyn Malyari, Abigail Ara, Richard and Gilbert Cuenco, Jenny Santos, Tiborcio and Anastasia Magsino, Teodora Macaspak, Manuel Bustamante, Epipania Lianco, Melchor, Aime, John, and Clarice David, Joe Tantenco, Lucia Flores, Adelaida Febrero, Marina Santos, Lides Flores, Araceli Valerio, Flora Tambalo, Ken Rosal, Jose Castro, Lorenzo Alipio, Lani De Jesus, Lilia Caneco, Cristel Ayala, Maria Teresa Pakatkatin, Arsenia Inco, Josie Inco, Jerry Cruz, Nerita and Ermi Tanco, Ricardo and Gemma Lacanilao, Jonalyn Regala, Gabriel Ragonesi, Victor Manabat, Rita Chonco, Nerita and Ermi Canco, Marcing Lagman, Ricardo and Gemma Lacanilao, Lucina Tarok, Roberto Pontanos Jr., Jenna Canlas, Bisel Borlongan, Daniel Angel and Cheryl and Christian Tarok, Paul Christopher Pineda, Desmond Malik, Fernando Ramirez, Bonifacio Malig, Tom Laksamana, Minerva and Jomar Kiambao,
Esther Parungaw, Marina Osorio, Wenceslao Cañonero, Estrelita Soriano, Jordana Meseti, Alfonso Nuki, Santiago Tayag, Glenn Nuki, Joseph Gosum, Enedina Bitwin, Biata Cañonero, Benedita Amante, Kate Villa, Robert David, Joel Tubig, Ines Gosum, Cirilo Cuenco, Purificación Gosum, Sita David, Marta Sevilla, Joel Guanlao, Glenda Ocampo, Ace Torres, Consuelo Mendoza, Amado Ramos, Yoli Tayag, Joseph Ferrer, Ricky Lusung, Gloria Lopez, Lucia Infante, Francis Fernandez, Ernesto Mendoza, Raul Lenny Gosum, Concepcion Tala, Edgardo Tala, Violeta Tamayo, Beng Leonardo, Mario Aguilar, Nora Manlulu. Paraking Kapayapan ding Caladwadari, Sotera Carlos, Bernardo Juanito Sr., Lilia Rita Manuel Roland Leonor Bienvenido Jose Guadalupe, Felicidad Eduardo Delpin Carlos Beatriz Maria Erlinda Florencio Sheila Ernesto Alfonso Vicente Nestor Maximo Wilmar Cecilio Encarnacion Irene Enaro Eulalia Macaria Ernesto Lorenzo Josephine Maria Alex Veronica Carmelino Sr. and Jr. Biriña Eremias Mario Demetrio Perlita Emelita Jenibel Conrado Sr. and Jr. Salvador Maria Josefa Fernando Alfredo Lidia Raimundo Dionisia Ruben Lourdes Juana Maribel Roel Alma Nelson Lidia Tomas Alfonso Ramon Jesus Biriña Atanasio Marla Ben Milagros Raul Rosalina Renz Pedro Paula Rico Valentino Belen Rosalina Silverio Ricardo Eduardo Normita Dencio Lita Romeo Elena Sabina Margarita Francisco Jonathan Serafin Rosalinda Victoria Marcelo Justin Ernie Mirna Pablo Catalina Pascual Ricardo Brian Noel Abelardo Juan Euloyo Macario Emerenciana Ben Kevin Juan Cecilia Jose Biriña Carmen Marina Junior Miguel Pasencia Corazon Jerry Cora Nuring Pido Ronnie Jesse Umbilina Among Popong Eni Jan King Milagros Catelina Ernesto Pedro Berta Maribic Boy Carning Elvira Pablo Maria Luisa Emil Juanita Rupino Marieta Orlando Victoria Felipe Nicolas Apolonia Pablo Hermenilda Herminia Marivic Antonia Ising Ulian Nicole Carol Oscar Lina Lito Ben Benning Ipi Agripino Boy Let Gilbert Jerry Diding Maca Emerenciana Salvador Lucia Reino Jose Danilo Edgar Claire Frances Librada Clarita Ruding Agustin Erlinda Melanio Arcelia Laurentino Miguel Maria Juliana Among Damasu
Mariano, Escolastica, Jesus, Emerenciana, Claudia, Jose, Apolonia, Jaycia, Drens, Raimundo, Maxima, Francisco Sr., Carlito, Roxanne, Primo, Mario, Archie, Rapi, Randy, Charlie, Fernando, Francisco Sr., Ignacio, Carlos, Jomer, Feliciano Sr. and Jr., Modesta, Erlinda, Fermina, Pedro, Marcial, Godofredo, Marciano, Macario, Philip Vincent, Paul Christian, Felipe, Victor, Josepa, Severino, Victoria, Pablo, Karing, Lading, Maria, Roberto, Nemerato, Glenn, Benito, Uliana, Segundina, Francisco Miguel, Benedicto, Arsenio, Maria, Angel, Veronica, Pedro, Salvador, Pelisa, Isayas, Consorcia, Cornelia, Abel Sr. and Jr., Rosita, Nathaniel, Orit of Stain, Juan, Dominga, Tarcisio, Renato, Marilyn, Michael Tim, Patricio, Sergio, Flor, Aliandre, Virilio, Roland, Rosita, Federico, Alejandra, Cecilia, Milagros, Francisco, Angelita, Roelio, Josefina, Francisco, Celerina, Paquito, Herminia, Paula, Crisanto, Jenaline, Baby Clark, Trinidad, Roberto, Roelio, Juana, Pedro, Reina, Roelio, Jesus, Carmen, Ledelia, Antonio, Sardonica, Vicente, Juliana, Fernando, Prince Noah, Alexander, Felix, Arnold, Tito, Lourdes, Bernardo, Aiden, Leonila, AD, Loy, Arsenia, Honorio, Magdalena, Emmanuel, Angelina, Ertrudes, Celedonio, Cesar, Roelio, Oscar, Angela, Francesca, Precious Angel, Ruben, Ernesto, Eduardo, Juana, Pedro, Mariano, Patria, Emmanuel, Rosauro, Marcelo, Pacifico, Senior and Junior, Cherry, Crispin, Charito, Pilo, Roman, Lucing, Jorelia, Marisol, Ernesto, Alfonso, Jerome, Maria, Julian, Simeon, Lauriana, Pelino, Salome, Jose Senior, Isabel, Angel, Amparo, Felicidad, Melanio, Paulino, Amo Osegiao, Dr. Bienvenido, Antonio, Florentino, Loreta, Pedro, Cecilio, Julio, Ulia, Medalia, Amilcar, Renato, Rosario, Flora, Melchor, Leonila, Constancia, Proilan, Quintin Sr., Quintin Jr., Belenciana, Roberto, Belen, Dominador, Cristeta, Antonio, Maria, Emerenciana, Marcial, Trinidad, Roberto, Mirihilda, Lebrada, Rodencio, Reynaldo, Nenita, George Torres, Damasa, Cosme, Marcelina, Carmelita, Noel Takesi, Nestor, Ilarion, Cristina, Robert, Jess, Pascual, Mary, Josephine, Ilda, Melchor, Nenita, Caroline, Joel, Lani, Carmelita, Isidro, Abelardo, Raquel, Virilio, Sani, Remio, Juanita, Luciano Sr., Luciano Jr., Filomeno, Carmelito, Jove, Julieta, Joan, Dominador Jr., Carlito, Lydia, Teresita, Virginia,
Herbacio, Carlos Sr., Abelina, Orlando, Teresa, Francisco, Bir'iña, Lorenzo, Christine Joy, Dorotea, Arsenio, Ignacio, Pasensya, at ding maldang kaladwak in purgatorio, lalong-lalo na kartangala ng makaganaka, Karelo.
ito pagmeke. Amen. At kay kantimurin. Magmasusi kareting banal na misterios, gadakang tala rin kay katamong kasalanan, ipanya talang kapatawaran. Magkumpisal ko, In Diyos sa may payan tuto, at kay kay kapatad, huling mi kasala kumbina, kingisip, amano at dapat, at ni ay liwang kakulangan. Huli ni tay panigapuko, kang Santa Mariang Kapilan Mandirhen, karisab lang ang elampong santo, at kay kay kapatad, ingi panalangin niyo ko, in Diyos sa ginutang. Ing Diyos sa mayapayan tuto, pagaluluan na katamo, aking papatawad na rin kasalanan tamo, idala na katasana aking biye, alananga. Amen. Ginoo pakalolo, Ginoo pakalulu, Kristo pakalolo, Kristo pakalulu, Ginoo pakalolo. Ginoo pakalulu. Manalangin tamo, o ipaming mayupaya, ingke kang amano, mi katawan niyang tao, at mi bait king Birhen Maria. Lalo na kaysa ng akawangis Yesu Kristo, ang kikilalanan mi, kay kaming talapangabos, Diyos ang pong taong tutu. Adwan mi iti, kapamilatan ng Ginoong Yesu Kristo ang anak mo, ang mabibiyat mag-ari kang bemo ting Banal na Espiritu, betong muking panga Diyos, banggaman king alananga. Amen.
Pamamasang iba't king libro ning propeta Isayas. Pasibayo yang para lang mensahe ing Ginoo kang ahas nga na adwan mo king Ginong ke kang Diyos king dinana kang meto nga tanda. Malyaring manibatan niya iti king kalalalaman ning lugal daring mete o kaya king matas sa banwa. Nga nang may kibat ahas, e kumanyawad tanda, e ke ibili king kapag subukan ing Ginoo. Inya nga ng Isayas, lahi ng David, makiramdam kayo sa, e pamakagyo kayo, gisangan nyo lang kapibabatan ding tao, at gisangan nyo wari pati ing kapibabatana ning kanakong Diyos. Ing Diyos mismo, munye yang meto nga tanda para ke kayo. Muktutya ing meto nga kayanaka na babae, at mga nakiyang meto nga lalaki, at ing maging lagyo na Emmanuel. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Dalita pakibat, impong kaya katamong pakibat, oy ni, at syuko harapan mo Ginoo, matula kong tuparan ing kapurian mo. Ulitan tayo po. Oy ni at yuko harapan mo Ginoo, matula kong tuparan ing kaburian mo. E ayin sakripisyo, o ayin ingke kang pagnasan, e animal asisilaban king altar, ingke kang adwan. O ay nakapamayaran king kasalanan, nune balugbog ake ka biyasang makiramdam. Inyake ka, sinabi ko, oy ni atyuko harapan mo Ginoo. Pakibat po. Oy ni at yuko harapan mo Ginoo, matula kong tuparan ing kaburian mo. Tungkol ka ko makasulat king libro mo. Matula kong tuparan o Diyos ko, ingke kang kaburian. Ingka kong puso, kautusan mo, itang makasimpan. Pakibat po. Oy ni at yuko harapan mo Ginoo, matula kong tuparan ing kaburian mo. Ing maragula katipunan ning balen mo, ing maya pabalita, ning pamagligtas mo, sinabi ko, Ginoo, balo mo, kinge kutok ng magsalita, karingke kang depatan. Pakibat ko. Oy ni at yuko harapan mo Ginoo, matula kong tuparan ing kaburian mo. Eko selikot king puso ko, ing depat mong pamagligtas, king maragula katipunan, lalo kong sinabi, ing pamanyawop mo, katapatan, at ing lugod mo, alang kayangganan. Pakibat po. Oy ni at yuko harapan mo Ginoo, matula kong tuparan ing kaburian mo. Pamamasang iba't king sulat karing Hebreo. Ing daya daring toro at ding kambing, eraala ko kapilanman ing kasalanan. Uli na nito, inyang malapit na ing datang ikristo ketiking yato, sinabi na ning Diyos, eka maburiking ayin sakripisyo at karing ayin ay animal, dapot si Jamo king metong akatawan. Ekatutula karingayin adorulukan king altar o karing sakripisyong kapamayaran karing kasalanan. Kanita nga akong sinabi, O Diyos, at tsukukeni bantupad king kaburian mo, anti mo ing misulat tungkol kanako king libro ning kautosan. Muna sinabi na,
eka maburi ni eka tutula, karing ayin sakripisyo, at karing ayin ay animal, o karing ayin adurulukan, baboning altar, at karing sakripisyong kapamayaran, karing kasalanan. Sinabi na iti, agyamang deting sabla, miyayayin la, keting adwan ning kautusan. Kaibat nga ng sinabi, at tsukukeni, o Diyos, bantupad king kaburian mo. Inyalala ko na la rin Diyos, ding sablang matuang sakripisyo, at alilan na la king sakripisyo ng Kristo. Uling ti para ng Heso Kristo, ing kaburianan ng Diyos, inyahita mo ngan, malinis tamo king kasalanan, king kapamilataning pamiyayin na ning kasarili ng katawan, misan mo at para king kapilan paman. Ingamano ning Ginoo. Salamat kin Diyos. Meging tawya ing amano, at meki panuknangan niya ke katamu, ikit mi ing kamalana. Ing Ginoo mantabi ake kayo, At ke kaantimurin, pamamasa kay may pabalita, agpangkang San Lucas. ligaya ke ka, o Ginoo. Inyang kanan ng bulan Elizabeth, tinubod niya ning Diyos, ing Angel Gabriel, karin Nazaret, ing metong karing balen na ning Galilea. At inyang balita para kay metong babae, Birhen, makapangakong kasal, king lalaki, milagyawan, Jose, ay batya king lahi ng aring David. Maria, ing lagyo, naning babaeng Birhen. Di natangyak ang Maria, ing anghel, nga na, ing kapayapan manatili keka, ing Ginoo at keka, benedisyonan na kang emo nano. Ito yung melingas nga sa loob, Maria, uli na niting amano, sinabi ning anghel, at isip-isipan na, nung nanoing kabaldugan na niti. Ngana ning anghel, Maria, eka mitatakutan, uling meging malamyulog keka ing Diyos. Bilamnan ka, ibait me imetong anak kalalaki, pamalagyuan meng Jesus. Maging marangalya at mayaw siyang anak ning kakatas-katasan a Diyos. Gawa ning ari ning Ginong Diyos, antimo i David, ang makatwana. Ya, maging ari daring lahi ng Jacob, king sablang panahon, at iya mapupos ing kayariana kapilanman. Nga nang sinabing Maria king anghel, makananong mapalyari iti, kabang ako, ala kong asawa. Pekibat na ning anghel,
Datang ya keka ing Espiritu Santo at lilungan ka ning upaya na ning Diyos. Uli na niti, mayaw siyang anak ning Diyos, ing anak mibait keka. Lawan me i Elizabeth, aka mag-anak mo. Sasabihan da rin tao, ing ene manganak. Dapat ngeni kanam na ang yamang matwane. Uling alambage, aena apapalyarian ning Diyos. Nanang Maria, palasuyo na ako ning Ginoo. Marapat sa kanako antimo ing sinabi mo. At likwanan ning anghel. Imaya pabalita ning Ginoo. Kapurihan kaya ka, O Kristo. Kaluguran na kaparid kang Kristo, ing petsa ngeni, March 25, at December 25, saktong siya mabulan. Inya naman ing pamamasa ngeni, o ing kapag masusyan ngeni, yapining kapiesta na ning solemnidad ning pamipahayag na ning Ginoo. Ya ing Rosario Annunciation. At balutamo keng Annunciation, at least kening katukin na ning pamamasa ngeni, iya alamong Annunciation kang Maria, nune mika Annunciation mo naman kang San Jose. Ya adwalang Annunciation. At yun yan naman ining aldo iti kapatid, kilob na ning panahon na ning Kwaresma. Balutamongan na yung panahon na ning Kwaresma, panahon niyang pamagtimpi, panahon niyang pamagpigil, panahon niyang pamagpenitensya. Pero ingaldo ite, sabi tamong, medyo metong yang patalastas, o kaya metong yang recess. Bangka nito, medyo makayak mawari king kekatamong pangatao. Niya dita ka recess, dita ka pamagpainawa, kay pamagpanitensya, pamagsakripisyo. Niya din damtamo, dati alang ligaya king Diyos, walang luwalhati, pero king aldoy ni, magsayata mo, tutulata mo, huli na mo itining kapiestan ning pangahayag na ing Diyos maging tao ya. Lugar na kapatid kang Kristo, nung napansin ninyo, kaniting may basang ebanghelyo, apo na mo naman ka rin miyayaliwang ebanghelyo, akita mo yung margula papil na ning anghel. First time, didamtamo nga anak ene, inubod na ning Diyos, ing metong anghel, ing metong bay at yu Galilea. Metong anghel, at makanyan mo naman, bandan tawli, at yun na naman ing anghel. At kayong pangabait na ning Ginoo, at yun na naman ing anghel. Kay pa maglakoda, puntay Ehipto, at yun na naman ing anghel. Kayong paninap ng San Jose, at yun na naman ing anghel. At ining anghel na ini, kaluguran na kapatid, yan talagang kabaldugan na ning amanong anghel, iya ing mamilatan, pilatan ning Diyos, ampo ing tao. Ya ing mamilatan, pilatan ning Diyos, ampo ing tao. Oy ta ing papel, oy ta ing obra na ning anghel. Metong yawaring talaayos, metong yang diplomats, o metong yang ambassador, bangka nito, apika sundo ning Diyos, ing tao, ampo ing apong Ginoo. Kalo pa na mawari, ingikita mo, king may basang ebanghelyo. Numakanano, inayos na ning anghel, kang Maria, imbage kaburian na ning apong Ginoo. At dindam tayo ita, king dalita pakibat, matula, ay ni Ginoo, ay ni atyuko king harapan mo, Ginoo, matula kong tuparan ing kaburian mo. Matulan tuparan kapamilatan na niting pamagsaop, pamanantabi na ning anghel. Niya ato paranangan ing kaburian na ning Maria, ing kaburian na ning Diyos. Uli na ding
Sao pamanantabi na ning meto nga anghel. Ya ako pen, ing anghel, ya ing mamilatan, o ito ing obra, pilatan ing Diyos ampo ing tao. Ya po tang akit may ing anak mo, imbingot, very cute ya, tahimik ya, uy, bala mo anghelyo nga tamo, ali kaluguran na kapatad, o masakit ya mo, inya makanyan niya. O kaya naman po, muli kayo, may kakabukol ya, ing asawa yo, kimpago, ayo isipan, oy, maging anghelyo, po maging osteoporosis mo ito. Metong ya mo kapatid, ing anghel, mamilatan niya, pilatan ng Diyos ang po ing tao. Inyapin, eti, bisan kitnanda ako, nung niyo yung paborito kong anghel, kibat ko na mo, may bigla ko, yung paborito kong anghel, yapin ni Angel Locsin. At nakanya niya kapatid, yung anghel yung ini, kailangan nga na maging anghel, tamungan. Kailangan magdala tamong maya pabalita, kareng kaparang tao. Magdalang saya, magdalang pag-asa, kareng kalupa tamong tao. Pakibayan tala, nung nano ing gawa ing obra na ding anghel. Nya ang giyangkeng kanta, dapat pakibayan tala. Ewari, inyang mibay siya nga pong Gino. Lualhati sa Diyos, naning merandam king kapaligiran, magkanta laring anghel. Naning kakantara, lualhati sa Diyos. Nya po tang yung misa, kakantay ing lualhati sa Diyos, makipag-chorus kayo kanita karing anghel. Dindamtamo naman, king ligaya banwa, magkanta laring anghel, holy, 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 alam patukot. Inya po tang santos, magkanta kayo naman, magkanta tamo, uling makiyabe tamo, at maragol yung karangalan, kaya betalang magkanta ring angels. Yung misan, kalgura na kapatad, mamangan kaking restaurants, Iga entertainer ing magkanta kanita king restaurant pasikat kanita pero Sara Geronimo. Mamangan kami iya magkanta. At yung misan yung pamagkanta no pupuntay ka rin mamangan. Yako ba naman ing lepita na nano niya kasitang kanta. Akali ko na itang kanta. Pero kasaya ko aka-duet kay Sara Geronimo. Eko naman berisabihan, sinikat siya, uli ko. Pero, oita, kapag maragol ko, pag maragulan tamo naman, nung akakayabe tala, magkanta ring anghel ding Diyos. May kapatid, ing last sentence, naning ebanghelyo ngene, nanuya, nana, at likwane ding anghel. Likwane ding anghel. Wala mawari, sinabi ng ding anghel kang Maria, bahala ka na sa buhay mo nga na. Eya, anti kanito, nune, inayos na nga, kaya ganagana, bayo ya meko. Kabaligtaran nitang kaya katamong panalangin ka ring angels, angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits me here, ever this day, be at my side, to light, to guard, to rule and guide. Yan na. O ito kapatid, imo munang panalangin kanakong memorya. And be at my side. Kabaligtaran kay ni kang Maria. Likwan ning anghel. Itamo, papayantabi tamo, kamama ko anghel. Kailangan da ka nga tamong manalangin. Tulo pa na mawari kapatid, nandin may gumbisang face-to-face classes kareng aliwang eskwela. Itang metang sabihan ko, anak na nitang pangunakang ko, na selineng uniforme, selineng libro, selineng notebook, ballpen, crayola, pad paper. Kaya ba't sinabi na, ayan, kompleto ka na. Bahala ka na, ngana. Kompleto ka na, bahala ka na. Muri na sabihan,
ika na gawa keng kulang. Buri na sabihan, mag-aral ka masalese nga na. Makanya niya wari, kalgura na kapatid, igang hel, si Diyan ingke ganagana para king Birhen Maria. Inayos nangan ingke ganagana bilang ima naning talapangabos. Inya naning milyare at likwane ning anghel. Kalgura na kapatid, kanitang Domingo, at tatandaan niya ang Ebanghelyo, may basa, na nga pong Ginoo, maninto niyang bunga. Ining makibandi keng gabon, hintay aking mula, sinakit na, at luna kong banwang maninton bunga keng tanaman na iningana, ala kong akakit, inya kuturan mo ne, ngana, kututan mo ne. Sa tingnan mo itang hardinero, boss ngana, mo pa kapali. Pabren mo, gambulan ke, dinan ke fertilizer, tugtugan ke, baka mamunga ne. O itapen, baka sakali nga na, tutukin banwa, mamunga ne. Pero nung mamunga, kanita tane kuturan. O ita, kalkuran na kapatid, itang hardinero, larawan ning meto nga anghel. Yapin ing mamantabe, yapin babye protection, yapin ing magluwalo. Kailangan patenya. Pero yung anghel, ops, nga na, malunos na kaman. Di rin tayong second chance, nga na. Di rin tayo pang pag-asa, di rin tayo pang pagkakataon. Yan kaliguran ng kapatid, ing anghel, king kekatamong pami biye-biye. Mumuna, at intamongan anghel, imbalang metong kekatamo. At kailangan, maging anghel tamo naman kareng aliwang tao. At kanita, lakwan na nakatamo ning anghel, uling ayos ang buto-buto nga napen. Lagyan pa, po ng anak, po ng Espiritu Santo. Amen. Sasalpantaya ko, Kin Diyos, sigpang may payan tutu, lina lang kin banwat yato, at kang Yesu Kristo ang anak ng bugtong nga ginuta mo, pengaglik mo payan ng banal na Espiritu, mibait kan Santa Maria Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus, mete at mikutkut, tinipaya karing mete, king katlungaldo, sinubliang mebye, tepay tasya banwa makalukluk, mananing Diyos, higpang may payan tutu, iba't ka rin magbalik yan naman keti, ban mo kum karing mabye, ampon menga mate, sasalpantaya ko king banal na Espiritu, Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding santo, king pangpataw daring kasalanan, king pangsublirang mieding mete, at kimbye alanganggo. Amen. kapatid, madalangin ta aking Diyos ay kayang lantaran na panyatang at kayapan at iyo arapan ding matatamo. Ing kaya pakibat, Ginoo, makiramdaman mo ing panalangin mi. Ginoo, pakramdaman mo yung panalangin mi. Ginong Jesus, at syoka king kaya kaming yato, ibuklat mo ring matami, ban akit ming sala, at ding dandaning kaya kang pangatyo, king balang pisamban at lahi, king balang uring grupo at edad, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakramdaman mo yung panalangin mi. Ginong Jesus, babaliktan mo ring kalulu, ring mayna, ring mangailangan, ituro mo keng tuki keka, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakramdaman mo yung panalangin mi. Ginong katasan, ipakit maing kekang sala, karing masikan, makabuklat palad akayanakan, ipakit me karing mga biyasong obispo at presidente at gawan mo ang masugid mong apostol, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakramdaman mo yung panalangin mi. Ginong banal, aldo mamatela ring tao, king ketawan, king sakit, danop o tampalasan danggamat, ting karelang kapatad, matula mo sanang tanggapan, king alangga mong sala at kapayapan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakramdaman mo yung panalangin mi.
O Ginoo ning ligaya, daran milake ka, rimalo kaming panalangin. Manalig keng gawan mo sanang wagas, din ke kaming puso, kapamilatan ng Kristong kidumi. Amen. Manalangin tamangan kalugaran ng kapatad, bandeting kay katamong ain, kalugod-lugod langan matanggap, arapan ng mayupayang Diyos. Tanggapan sa aning ginitindaong karinggamat mo, king kapurit kaligay ning kayang lagyo, king kay katang kasaplala, at ni mabilog ng Santa Iglesia. O ipang lubos mayupaya, kabang paganakan mo ing umpisa ning Santa Iglesia, inyang kekang anak, mi katawan niyang tao, pag masusyan miya sana, mipmong tula, ngeni, iting sakramento, ning kekang lugod. Kapamilata ng Kristo ang kidumi. Amen. Ingino, mantabi kekayungan, At kaya kantimurin, yat nayo rin pusuyo. makayat nanok ing gino. Pasalamat akin Diyos sa ginuta mo. Iti karapat dapat at matuli. Tuneping karapat dapat matulid, sukat makabos impasalamatan da ka o Ginoo. Ene meging aliwake kami, inyang lilungan ne ding Espiritu Santo in Birhen Maria, amanaligking pamamalita na ning anghel. Delane king sepo po na indung Birhen, inya metupad ing kekang pangako, king pinili mong balayan, at meganap, maigit, esa king asahan ding sablang bansa, ding meto yato. Ulinita, kambe ding Angeles Arcanggeles, ng aming kakanta.
banal ka Ginoo, at Diyos kang may paya, ito'y banwa, ito'y lamot, tingke kang ligaya. Hosana, Hosana, ipakatas katasan. Hosana, Hosana, ipakatas katasan. Banal ka Ginoo, Diyos kang may paya, ito'y banwa, ito'y lamot, tingke kang ligaya. Banal ka Ginoo, at Diyos kang may paya, ito'y banwa, ito'y lamot, tingke kang ligaya. Banal ka Ginoo, Diyos kang may paya, ito'y banwa, ito'y lamot, tingke kang ligaya. Banal ka Ginoo, Diyos kang may paya, ito'y banwa, ito'y lamot, tingke kang ligaya. Tunay kapin banaloy pa, ikay panibatan ni Siyablang kabanalan ita pagparalumpumi, pabanalan mo no sa dating ayin kaslag ni Espiritu mo, ban para kay kami malalilang maging katawan ng pondaya ng kidiming Heso Kristo. By me down ko sa loob king pamayalasa at kamatayan, kinwa na ing tinape, pepasalamat siya keka, piraso ne, binye na iti ka rin kang disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananye, iti yaing kanakong katawan, amidaon para kay kayo. Kanyan mo naman kay batingapunan, kinwa na ing kalis, pasibayan pepasalamat kay ka, binye na iti karikian disipulos nga na, tanggapan niya iti kongan, bidum ko kaniti, iti yaing kalis ning kanakundaya, indaya ning bayo talanggang tipan, amibubu para keket para karisablan tao, bangket ang patwala ding kasalanan, dabtan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Masayatang ipasya kay mysterious ni kakatang kasalpantayanan. Yakining kanakan mo ipa, ing kamatayin pang sibling mebya ning anak mo, taran may kay tintinapay ning biye at ing kalis ning kaligtasan. Laiming pasalamatan kay ka, ipipalyar mo kami matampantalak at arapan mo at sumuyo kay ka. At mapakumbababi naman pagan mo, na ikabihan sana makinabang king katawan ng pondayang Kristo, tipuna na kami at imeto ng Espiritu Santo. Dadakan may o Gino, isang ti iglesia mo makalaganap king meto yato. Ban, bigyan na king lugod. Kambe din kaya kaming papa, din kaya kaming arsobispo, din sa bilang obispos, pari, magpari, at imagobra para king kasalpantayanan. Dadakan mula naman din kapatid ming pepainawa na, at maninayang pangusapling mebye, at isablang mayango na biye. Tanggapan mo na sana po king maligay mong arapan, pakaluluan mo kami ngan, gawan mo kengan maging karapat dapat magkami kimbiye alan angga. Ban kambeni nuan na Virgen Maria inturin Diyos, kambeni Apostoles, ding sablang santos at santas, at idapad kimal mong kaburian king kekabaning panahon, kurian dakat paringalan kapamilatan ng Heso Kristo, anak mo. King kapamilatan ng Kristo,
kamben at kaya, ipang mayapayang tutu, kagaw ng Espiritu Santo, purihan dagat parangalan, manggaman king alanangga. Gini, manalangin tamongan, bipmong kapanaligan at lugod king iba, kahit ang panalangin at tiro na kaya katamo ning Ginoo. Ikabos mo kami o Ginoo king sablan marok, malugid pagkalubing kapayapan king panahon mi. Pangking kasopan ni kaya kan pakalulo, marati kami bikabos king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang manenay kami, kambeni maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristo, kay kami tala pangabos. Uling kaya kaing kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman king alanganga. O Ginoong Jesucristo, as sinabi ka rin kay Apostoles, ing kapayapan lalakon ko kay kayo, ing kapayapan ko babi ko kay kayo. E masa po babaik tiri kay kaming kasalanan, na ilawan mi kasalpantiyan kay iglesia, at pamayapan may ang pambilugan nagpangking kabaryan mo, ikambi at mag-ari, manggaman king alanangga. Amen. Kapayapan ng Ginoo, mantabay siya, kapilan man kay kayungan. At kay kantimuri. Ipakita ngayon na may kakametong tamungan king kapayapan. Cordero. Ikaw
Niya ing kordera ning Diyos, niya imilalako king kasalanan ninyo to, nuan tamoy tamayawis king apo na ning kordero. Ginoy ak matampan tanggap keko, dapat yagkas niya nga mano mo, kumayap na ako. Manalangin tamo. O ipa malugod, iting sakramento, din kay kaming pagmasusyan, pasig na nga na sana, in kay kaming kasalpantayanan, ang pong kapanaligan kang Jesus, abait na ning Birhen Maria. Kapamilitan ding upaya, din kayang
pamanyubling mebye, akam tanmi naman sana, intulang alan angga, kapamilatan ng Kristong kidumi. Amen. Ingino, mantabaya, ke kayo, At kay kanti mo rin. bendisyon na nakatangan sana ng Diyos, ipong mayipayin tuto, Ipa, Anak at Espiritu Santo, Amen. adaon ta na imisa, betamongan kimpami kakalugod at kapayapaan. Salamat King Diyos.